आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाव उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडूना हाइरी लेबाग असिगी मफम खुदिंग थोंग मानना सौखटलबददा सौखटपा भारत अमा ओहेनबा ngamgani श्री नायडूना ngasi इम्फाल गी ताकेल पाता IBSD गी फाइटो फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी हांगदोखी राज्यपाल ला गणेशनना नौना हांगदोकलिबा लेबोरेटरी असिगी अथॉरिटी दा राज्य असिगी मनुंग हंजिनबा मफम सिंगदा सत्तुना अना लायंगी थबक पाइखनबसु अपील तौरी मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी राज्य असिदा शांति रक्षा की फिबम फगलकपदगी सौखत थौरांगी थबक कया माई पाकना पाइखटपा ngamle मणिपुर दा हौखिबा पुंग 12 दा कोविड की अनौबा केस 153 थेंगनखी पॉजिटिव ओइबा मियोय अहुम सीखी अमसुंग प्रधानमंत्री ना हाइरी प्रधानमंत्री आवास योजना खक्तना लेबाग असिगी लाइरबा इमुंग कोटी अहुमलोम लाखपति ओइहल्ले सरकार की फैसिलिटी सिंगदा सही 19 की मथक की मियोय सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लेबाक सिनबा थोंगबदा चथरिबना नहा ओइरिबा सिंगना वैक्सीन असि कापथोंगनबा मदि अतै मियोय सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीबा लैरिबना मियामना सेक्सिनबा वाटपगी थवंग सिंग तोकपिदुना यारिबा मखै युमदगी सथोक्तना लैबियु तंगाई फदना सथोक्लबदी फेस मास्क उपियु फुट 3 की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमदि खुसा तोइना हामदोक्तुना तरुतनाना थंबियु कोविड का मरी लेनबा ई पाउसिंग अमदि मतेंगी दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 011239788046 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241168 अमसुंग 1800345381 नि हौजिक मपुंगोइबा पाउ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडूना हाइरी लेबाग असिगी मफम खुदिंग थोंग मानना सौखटलबददा सौखटपा भारत अमा ओहेनबा ngamgani इम्फाल की ताकेल पात्ता लेबा इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट IBSD की कॉम्प्लेक्स दा नौना साबा फाइटो फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी हांगदोकपगी थौरमदा उपराष्ट्रपति ना हाई लमदम अमा सौखटपा पुरकपदा तंगदु लैताबा अमदि शांति रक्षा की फिबम फगरहनबा हाइबसिसु यामनमक मरु ओय तंगदु लैताबा फिबम पुरकनबा होनबदा मायोकनबा समस्या खुदिमक वरी सानदुना शांति ओइना लोइसिनबा याय तौबतबु हाइबा वारोइसिन अदुना भारत की अपुनबगी सक्तमदा काइबादी थोखलोइदबनी I call upon the government to see the transparency, accountability, digitalization followed by zero tolerance towards corruption. Corruption is the enemy of the people. It affects the development of the state or the people. In addition to this, I would like to call upon the people. Promote peace. Peace is the prerequisite for progress. If you have tension at the border, you cannot pay attention. So keeping that in mind, we must restore peace. उपराष्ट्रपति हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मखादा अवांग नोंपोक लमदम असि चौखटनबा थौरांग कया लेप्तना पाइखटली अवांग नोंपोक लमदमदा लंबी थोंगी फिबम लौ सिंगुगी लम यावना हिरम कयादा थापलबा खुंगंग फावबदा चौखटहनबा दरकार ओय मसिगिदमक सरकार ने हेना पुक्सेल सेंगना अमदि दायित्व लेना थबक तौबगी तंगाई फदबा लई हाइना सुमहांगना फोंदोखी श्री नायडूना हाई चौखट थौरांगी लमदा अमदि मियामगी कानानबा पीरिबा स्कीम सिंग असिना मिपुम खुदिंगमक्ता कानाबा फंगहलिबरा हाइबदु हकथेंगना सत्तुना यंगसिनगदबनी करिगुंबा चौखट थौरांगी थबक अमदि सरकार की स्कीम सिंग असिदा सेंजा थुमजा तौरंबा तारबदी मदु लेमना थारोइदबनी हौजिक लेबाक सिदा केंद्र सरकार ना अवनबा अफबा अमा पुरकनबगी पांदमदा डिजिटाइजेशन की थबक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लमदा चौखटपा पुरकनबा मियामदा मई अमदि अफबा इसिंग फंगहननबा थबक कया पाइखटली मांगना हाई सरकार की थबकते हेना पुक्सेल सेंगना पाइखनबा अमदि बेनिफिशियरी सिंगदा हकथेंगना कानाबा पिनबगी दमक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हौदोखिबनी उपराष्ट्रपति की मिनिट 13 मुक सांगबा भाषण अदुदा अवांग नोंपोक भारत मरंग काइना फंगलिबा बायो रिसोर्सिंग असि कानाबा मओंगदा सिजननबसु हाइखी मांगना हाई लमदम सिगी बायो रिसोर्सिंग असि अखोइना निंगथिना ngak senbaga loinana masigi kanaba adu mapung phana launaba honagadabani asigumba marang kairaba resourcing asidagi hidak langthangna jingba kaya sembagi thabak paikhananaba sumahangna baigyanik singda appeal tawkhi. As we know, the Northeast is unique in many ways in terms of cultural richness, geographical grandeur and linguistic diversity. Importantly, the Northeast region also has the critical Indo-Burma
biodiversity hotspot with its rich variety of ecosystems. The institute is not only serving the people of Manipur, but also has 3 other entities, including its regional center at Gangtok and Sikkim, Shillong in Meghalaya, Aizawl in Mizoram. Tungda Sri Naiduna Institute of Bioresources and Sustainable Development IBSD gi Insakok facility yangsinki Sri Naiduna Imphal gi Rajbhavan da Rajya gi Olympian singa suwari sanaki Tungda Sanskriti gi thorom amasu yengki thorom adu da wangang bada Rajyapal la Ganesan hai awang nungpok lamdam maru oina Manipur gi miyam gi masama ufana thamnaba thabak paikhat patangai fade nauna hangdokliba laboratory asigi authority da Rajyapal na Rajya gi manung hanjenba mafam sing amadi selthum gi phibam phattaba mafam sing da satuna anala yangi thabak paikhatnaba su appeal tawki mangna hai malem sinba thungbagi samesya ama oiriba COVID-19 laisat thengnabadasu IBSD na sobu thodang lauri thorom du da wangang bada mukhyamantri nongthomam biren sing na hai uparashtrapati gi khongsat asina kendra na awang nongpok lamdambu kaya yamna lumna lobage haibadu utle Sri Biren hai Rajya Sarkar na akoibagi phibam amadi umangak senaba thabak kaya paikhatle protected area network hena pakthok sauthok halle lamdam sida phangba upal wapal kaya bungak senabagi damak state botanical garden amasung biodiversity park semgatle mangna hai state biodiversity board amasung Manipur state wetland authority su thabak ningthina tawri mukhyamantri na hai Rajya sida oil palm thanabagi pilot project paikhatle Tamenglong gi Komla Senapati gi Kihom amasung Ukhrul gi Kiwi gi area expansion analysis sathare Saukhat thorangi thabak paikhatpada santi amasung security haibasi yamnamak tangai fadi hariduna lamdam sida haukiba sahi mari makhai asida ain amasung santi raksa gi phibam ningthina fagatpa ngamle Pradhan Mantri Narendra Modi amasung Kendra gi Griha Mantri Amit Shah gi lamjing makhada Manipur lam kayada saukhatpagi lambida sangsilakli haina su Mukhyamantri na makha takhi Rajya gi saukhanaba madi nungsisanabagi wakhalon hengerhanabagi pandamda Go to Hills amadi Go to Village na singba thorom kaya haudokle miyam gi apamba khangdokpa ngamnaba miyam gi numit amadi singi lusingba singi numit pangthokli lambi thonggi lamda hena fagarhanaba infrastructure semgatle haraduna Sri Biren hai Imphal Jiribam National Highway gi makru thong sanga khre barak thong su saba loisilakadawre Rajya gi entrepreneur sing yokhatnabagi damak Manipur startup amadi atai thorang kya paikhalle haina su Mukhyamantri na makha takhi lamdam asida phangba bioresources kya bu thijin khochin bagi thabak IBSD na leptana sathari hareduna Mukhyamantri na awang nungpok lamdam gi hidak oina sizinaba yaba pambi kya puthokpada masina asauba mateng oiri haina su phongdokhi The state government will continue its effort for taking Manipur to greater height of development and welfare. I am delighted to learn that IBSD has taken up several resources on biosources available in the region. The newly developed laboratory of phytopharmaceutical research will help in documenting large number of medicinal plants of the Northeast region, scientific validation and the characterization of bioactive compounds. IBSD has also made significant contribution to the people in the region during the pandemic by providing manpower and the RT and the PCR. It is commendable that IBSD initiated the genome sequencing facility for coronavirus for the first time in the Northeast India, sir. Taranithoi suba NDRF battalion gi kangbu amana ngasi Sandel gi Jafu khulda familiarization exercise pangthokre numit 15 ni sathagadaba thoromasi jila adugi tongan tongan ba mafam singda pangthokani thoromasi gi manungda maihau langpok isaw amadi yuhar habana singba thoklakpa matamda khudaki oina paikhatkadaba tongan tongan ba technique singi matangda miyam bu bhap tahangani tabiri ba pawase akaspani Imphal dagini Manipur da hauki ba pungkun marida covid ki anoba case sama yang khaitare thengnaki positive oiba mihoi ahum sikhi Rajya gi haksel bibak na ngasi numidang wairam thoki ba zero lama da hai ngasi sample 2,430 test tawbada mihoi cham sama yang khaitare positive oiba thengnaki ngasi gi oina positive oiba gi sangsa da 5.8 ni Imphal West gi mihoi ahum nauna sikhi baga loinana leina asida gi lekhidaba migi masing 5,963 sure Manipur da thasi gi kunmathoi phawba sanagadaba COVID-19 gi anoba sana kanglon amamuk lauthokre State Disaster Management Authority gi State Executive Committee gi Chairperson su oiriba Rajya gi Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar na thokpa order mana hai COVID appropriate behavior haibadi mask uppa mi amaga physical distance ningthina ngaklaga miyam punba thoram sing pangthokpa yaragani
ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯜꯒꯨꯝꯕꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯥꯗ 50ꯇꯃꯛ ꯃꯤ ꯇꯤꯟꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯔꯥꯏꯖ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:30ꯗꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 4 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯄ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯂꯦ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯔꯥꯏꯖ꯭य ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯔꯟꯖꯟꯅ NIT ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯆꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯏꯅꯔꯖꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯦꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ 9ꯁꯨꯕ ꯀꯟꯚꯣꯀꯦꯁꯟꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯅꯔꯖꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯦꯟꯈꯠꯄ ꯉꯝꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯏꯅꯣꯚꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯕ ꯆꯪꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ NITꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯗꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ Give more emphasis to green technology and green architecture and also green energy. Now our Honorable Prime Minister is targeting about the Hydrogen Alliance. After Solar Alliance also, the India government is leading. Now we are initiating to the global level about the Hydrogen Alliance. So kindly look into this matter and so that our course curriculum may be updated with the changing circumstances and also to free from the energy deficiency. Mapithel Dam Affected Headmen, Chiefs and Elders Organization amadi Mapithel Dam sabagi mayokta semkiba JAC-na mamang sahigi December thada yanakiba wafam thabakta onthokpiraktaba bu yaningdaba phongdokpaga loinana masigi matangda ultimatum ama mari lenaba authority da pisinkhre Akashbani Imphal lagi paukta biri Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi yum kai sanaba scheme Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY khaktana lebak asigi lairaba imung koti ahumlom lakpati ohelle Uttar Pradesh ki Lucknow da New Urban Area Transforming Urban Landscape Conference kam Expo hodopagi thoramda wangang bada Pradhan Mantri na hai PMAY urban gi makhada mayum makai phanglaba miyoi singi sada marphu henbadi nupi singni numit humni sathagadaba mifam asi Azadi ka Amrit Mahotsav ki saruk ama oina Lucknow gi Indira Gandhi Pratishthan da pangthokpani Pradhan Mantri na hai Uttar Pradesh ki miyamna 2013 ki mamang amadi 2013 ki matungi Raijadu ki phibamda khenaba adu khangba ngamle Hojikti Uttar Pradesh ki sahar gi lam chawkhathanabagi pambai leiragani Leibak sinba thungna chathariba COVID ki vaccine kapagi khongjangda hojik phawbada vaccine dose koti 34 lakh 53 hena kapa ngamkhre Haukiba pung 13 da lebak sida COVID ki anoba case 19,993 thengnakhi lebak sida hojik COVID ki active case lakh 2,52,5 somna ani leiri masi apunba positive case ki sada amada ki hantharabani amasung haukiba numit chani rom asida khwaidagi hanthaba sangni COVID laina dagi naba pharakpagi sang susada 43.8 yaure haukiba pung 13 da COVID ki anaba 19,938 naba phakhi Sarkar na hairi hojik phawbada rajya sing amasung union territory singda COVID ki vaccine dose koti 43 lakh 8 pikhre Haksel Mantraloy na hai hojik rajya singda vaccine dose koti 3 lakh 9 hena leiri Malemgi apunba angang masingi sada 13 di wakhal lainana nahalakpada kendra gi Haksel Mantri Mansukh Mandhaviana nungnangba phongdokhre video conferencing ki khuthangda UNICEF ki mental health ki report puthokladuna Sri Mandhaviana hai Aikhoina wakhal laina layeng bagi thongda mirai birabadi masama uphaba khunai ama semgatpa ngamloi loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask upa phut taruk lapnana leiba khutsa amadi maimi tarutanana thamba haiba asamba thawong ahuma singangna satpinaba muhana ningsingjari aroibada maroiba paw amuk hana Uparashtrapati M Venkaiah Naidu na hairi leibak asigi mafam khuding thongmanana saukhatlabada saukhatpa Bharat ama uhinba ngamgani Sri Naidu na ngasi Imphal gi takyal pata IBSD gi Phytopharmaceutical Laboratory hangdokhi Rajapal La Ganesanna nauna hangdokliba laboratory asigi authority da raija asigi manung hanjenba mafam singda satuna ana layeng gi thabak paikhanaba so appeal tauri Mukhyamantri N Biren na hairi raija sida santi raksa gi phibam phagalakpadagi saukhat thaurangi thabak kaya mai pakna paikhatpa ngamle Manipur da haukiba pung 13 da COVID ki anoba case 153 thengnakhi positive oiba miyoi ahum sikhi amasung Pradhan Mantri na hairi
प्रधानमंत्री आवास योजना खक्तना लेबाग असिगी लाइरबा इमुंग कोटी अहुमलोम लाखपति ओहेल्ले पाउ लोइजरे।